Todo listo en Boiro para dar o pistoletazo de saída ao Nadal. Este sábado terá lugar o encendido do alumeado no que colaborará a Asociación Ámbar e a Escola de Ballet 100 Pliés. O sábado, día 3, o encendido das luces a partir das 6 da tarde, espectáculo infantil. Ás 7 da tarde, quero decir que durante estes anos xa levamos facendo o encendido das luces con unha asociación. Este ano a asociación encargada do encendido das luces é Ámbar, que vai a estar arroupada polo Ballet 100 Pliés de aquí de Boiro. E despois, sobre as 7:15, cando acabe o encendido das luces, pois vamos a ter a música con DJ Matrix. Pero decembro en Boiro é moito máis que o Nadal, porque neste mes celebran tamén as festas na honra da súa patroa, Santa Baia. La fiesta de la patrona la vamos a tener el próximo sábado 10, pues con toda la organización que se ha tenido. La misa solemne será a las 12:30 del mediodía. Después tendremos la procesión, bueno, si no llueve. El domingo 11 honraremos a San Roque, tendremos la misa pues también a las 12:30 con la procesión solemne. El lunes 12 honraremos a Nuestra Señora de Guadalupe como es costumbre. La misa la vamos a tener a las 12, misa solemne y luego la procesión. Y terminaremos estas fiestas pues con broche de oro honrando a Santa Lucía. El día martes 13, que vamos a tener misas pues toda la mañana como es costumbre en la parroquia. Ademais das celebracións religiosas, a comisión deseñou unha ampla oferta lúdica, entre a que destaca, por exemplo, a verbena nocturna do sábado amenizada pola orquestra Trébol ou a Festa dos Callos o domingo pola mañá.